Izdavanjem romana Isaija na luksuznom papiru ručno presvučenom 24-karatnim zlatom, književnik Milosav Slavko Pešić iz Smedereva obeležio je pola veka spisateljskog rada. Roman je nazvan po Inoku Isaiji, jednom od najznačajnijih pravoslavnih monaha u Evropi 14. veka, letopiscu, kalamaru, logotetu i prevodiocu, koji je umro neposredno pred Kosovski boj i sahranjen je uz temelj Križičke crkve. Pešić ispisuje povest, hroniku uspona i nestanka loza osnivača Smedereva, preplićući san i javu realno i fiktivno. U Isaiji nema sporednih likova, svi likovi su stvarni, istorijski, ogornuti svojim imenima i delima, i svi su na nebu, sem neimenovanog naratora, Titove udovice Jovanke Broz, direktora Beogradske filharmonije Ivana Tasovca i slikara Vladimira Dunjića, kaže autor. Roman je ilustrovan s nekoliko desetina fotografija iz privatnog života Brozovih ili snimljenih tokom državničkih poseta, od kojih se većina prvi put objavljuje u Srbiji. Roman sadrži autentične topografske mape s ucrtanim putevima predaka porodice čiju sudbinu prati 100 godina pre no što su pod barjakom sina kneza Dervana iz Bele Srbije njihovi potomci došli na Balkan i osnovali Smederevo. O romanu je govorio književni kritičar Želimir Nikčević. Ako pratite ono što se danas naziva savremenom srpskom prozom, gotovo uvijek imate osjećaj da taj autor, njegovo veličanstvo, i nije neki živi čovjek, jedan od nas sa ovozemaljskim iskustvom, sa vrlinama i manama, nego da vam se odnekud obraća književnost sama, dakle neka vrsta bezlične mješavine koju je teško razumjeti, a još teže zavoljeti. Pešićev rukopis i do sada se kretao u neizvjesnim granicama romana, pa dnevnika, možda eseistike i publicistike, a važno je naglasiti da je uvijek bio sušta suprotnost tom rasprostranjenom književnom našem sivilu i manekenstvu čak. Uglavnom, čim stupite u taj njegov svijet, jasno vam je da on o životu i ljudima pripovijeda vrlo direktno, vrlo iskreno, bez distance i prenemaganja, ne zaobilazeći teme za koje većina zbog nečega misli da su nepodobne ili da su niskožanrovske. Pritom, međutim, on piše sa stilskim rafinmanom, koji svaku slabost ili nevolju uspijeva da okrepi snagom pripovjedačke umjetnosti. I njegov novi roman Isaija rezultat je očigledno dinamičnog i nekonvencionalnog pripovjedačkog dara, čiji se osnovni kvaliteti raspoređuju negdje između melanholije i humora. Rukopis, dakle, vrlo gorak, vrlo tužan, povremeno i dirljiv, jako ironičan, ali u svojoj osnovnoj intonaciji, kad završite s čitanjem, vidite da je plemenit i vitalan od prvog do posljednjeg reda, ispunjen ljubavlju i solidarnošću. Biblijski moto knjige, učite se dobro činiti, tražite pravdu i tako dalje od Isaije, dakle nije uopšte tu samo načelno i dekorativno, nego on prožima kompletan tematski nivo i što je još važnije, prožima i otjelotvoruje se kroz stilski nivo, kroz ono fino jezičko tkanje koje sebe, pa onda i čitaoce, arhaizuje i oplemenjuje čak i tamo gdje sam autor ima da nam saopšti neke vrlo mračne stvari. Napraviti roman od 30 slova, samo ih premeštanjem, promenom mesta tih slova, a imati stvaralački čin, mislim da je to jedna božanska osobina. Zato mi je draže da sedim i pišem, nego da sedim, recimo, u kafani i vodim politiku ili pravim selekciju reprezentacije. Knjiga se, kako navodi autor, zbog skupe štampe i visokih marži neće prodavati u knjižarama, već će čitaoci moći da je naruče preko Pešićevog sajta www.pešić.name, gde će se prodavati po proizvodnoj ceni.